Welcome, ladies and gentlemen, to yet another episode of Pass and Move, your number one soccer podcast in the land. As promised, it's the end of the season. We're chilling with our legends, our current playing footballers, our legends. Today in Kamera Fuda, one of the legends. But before I get into it, the program is always brought to you by Benaya Foods, our partners. Benaya Foods has done so much for this program to be here. They're keeping our lights on. And if you want to get in touch with Benaya Foods, factory shop, Kelvin Apana, 15240 is the address, just opposite Imondela Beer Garden. That's where you find the factory shop. If you want to get your goodies, ufuna water, kuma ufuna water impuphu, ufuna water beans, ufuna water amatemba, konke ibhena le supermarkets. They just opened a new branch, I think 2 weeks back, emganwini lapha wa food for this. That's where you find the supermarket ibhena ikhona enye echabalala lapha opposite ngemva kwezesa. You find another supermarket ikhona enye eGwanda. Benaya is doing so much. Benaya is doing so much. And today, ladies and gentlemen, I'm chilling with a soccer legend. I don't want to khuluma kuningi, ngifuna kuvele kuwe Putas Nshab na Putas is 10. Mbona uchisa manje elizweni. Hey, welcome to Pass and Move. Thanks Putas ngokunginvite lapha. It's been a while. Nzama into Putas buya sihlale sixoxe. Yini phela inspire ama young generations ukuthi beqhubeke bebona ibhola liyabhadala ibhola liyaphilisa. Yeah, for sure Putas. Hey, lami ngifuna ukuya bhadala nje wazi season inxa ingakapheli. Yeah. Umsebenzi wangu kone yabu into eziningi. But kade so off season so asesibona kahle. Yikho sembuyile. With me, ladies and gentlemen, njoba liwana is, I call him, or in the football world they call him China. Putas amfuna hle siqalise khona sizafika khona lapho. But ngelesithupha ngeID Sikhumbuzo Banda. Tough tackling. Sekukhumbuza ama 8 days. Asiqase uqaliseni. Uqalisa ngapi uthando le disc? Uthando lwebhola nje kuwe uqalisa ngawo lapho othi wanazela konke into le ikhona kimi le. Okay. Mina njengoba usuchilo mina uSikhumbuzo Banda. Mina born and bred eNgubo Yenje. Ngafundela uZK primary school lapha. Into lezi ebhola nje wazivele abona nqali khula vele lonke ilokithi vele la bedlala ibhola. Mina ngaba le lucky ngoba kwalomunye ubhuti wami owathiwa nguVincent. Okay. Inalo ngoye organizer abafana khona lapho. Egazi. Khona lapho egazi so vele sasakhula vele sihlala sibancane. Ngoba silabo 5-6 years. And then sesifika vele 7 years vele sese primary na vele sihlala vele ibhola sasesikwazi thi. Italent likhona. Lapha kunje. So eLozK uhlala uqalisa grade 1 lapho uqalisa khona udlala esikole so we recognize ukuthi hayi uSikhumbuzo vele idisc uyadlala. eLozK ngiqalisise grade 3. Okay. Grade 1 and 2. Grade 1 and 2 ngansala igwala nje wazila unxa usanda ngesikole lapha. So grade 1 and 2 andlalanga vele ngamphuma esikole umbaleke ngedlala phandle. Okwethu. Esikokweni. And then ngase grade 3, grade 3 sase grade 3 sidlala esikokweni sasesibona ngomunye uteacher. Uteacher lona wayelokhe njani esibukele ngengotsha. Wathi abafana laba obalazi ibhola but njani abafuni dlala esikole. Yiko kombana from grade 3 kombana saqasa uthatha ibhola serious because saqasa ukudlala khona esikole. Grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7. And disasiwina futhi iLozK ayishisa iLozK ngoba I remember thina ngakubo BAT ngapha sasihlangana labo Mzilekazi olobhengula iBT ngoba ngawazi ukuthi
iBAT isikolo lezi ezingako bongubo yenja Mzilikazi Makhokhoba nga alright iBAT izone yango izone lana vele kudala yethu iBAT alright so sasithi nxa sidlala labo lochi labo Mzilikazi but isikolo esasisi isikolo esasithwalisanela senzima sasi1 Mzeti hayi Mzilikazi kwawungela lutho awukatsho njani anya kutshela ilozini kwake bafana beMakhokhoba ilobhengula lelochi alright hayi bababelazi nalelo bhombula primary lelochi ababelazi ibhora okakhumbulayo emba khumbulayo later from primary sagcina sesihlangana sonke futhi kuma juniors ayisensile hayilinda labo sebe graduateile labo from ku primary labo sebebuyanga ku junior police sesihlangana ikuse siqhaza ukuthi kanti wena phela sasihlangana kudala sibancane yikho labo hayi Mzilikazi hayi roughly yuphi iminyaka lezi primary le roughly kwangama 80s and I remember exactly kumbe ngabo 85 86 khona ba alright yikho lapha le primary level le primary from primary to susiya secondary washo ngiqasi from primary washo qasa very defensively or hayi asasiphonga udlala kuphela kwe primary anjwawazi bekufake phambili bekufake kumidi lokho teach ukuthi endukudala navele sasingakwazi ukuthi kuthiwa uyistriker kumbe uyimidi kumbe injani atsho njani sasiphonga udlala kuphela ezinongo 11 phakathi uphonga udlala nasaqasa ubakwazi ukuthi uyistriker midfielder defender sesihlala kuma under 14 sise secondary alright but ku primary ngale we just playing kuphela so secondary ungena and then ngasuke Loz K kona lapho ngihambe Gifford ngihamba ku form 1 then khona base Gifford form 1 iko lapho engase ngajoina khona iZimbabwe Saints ama juniors dala kwakulama under 14 16 18 kwakungela lokho kwakade esuthiwa kule under 13 15 17 hayi antala kule 14 16 18 reserve le first alright so nabe sasaqasa umanda 14 eZimbabwe Saints ususe Gifford sense Gifford alright khathi anibe sikhuluma ngeposition eprimary awula position yazi hayi sangambo sasiphonga udlala usufike secondary lapho wanazela khona iposition yakho o abakunanzelela khona o nxa ungayisuwanazela abakunanzelela khona bahle bathi but usikhumbuzo ngani uyakwazi ukudlala emuva kumid ophambili alright kumbe kulomuntu oba le influence o ngiwanazela ukuthi hayi mina vele ngani ngikude emuva sasuka sokuform 1 ngihamba kuma juniors eSaints sa trainer 1-2 days kwawulomunye coach okuthiwa nguLazarus Simangi uyamazi uJuju umkoma Juju lona nguyeza sachayisana la ngalo umkoma Juju wayechabe umkoma Juju wayechabe umkoma la ngomthole sasena manje wayechaya sibili ngamampama lilayini lingakhutha ibhora chaya mampama lingachaya amafa ba yena la umkoma Juju yena lona nguye wasidiscover alright kuma juniors eSaints iko lapho ayesesithi hayi wena oba i-defender wena oba i-midfielder wena oba i-striker okay mina kimi ngibona wananzela ukuthi hayi iqiniso sibili iskill hayi ngangingela ngangoyehard tough tackling hayi skill ngangingela ngangoyehard swabona lo muntu ehard ngcono umfaka emuva then obhuru bami labana babe ngabe skill enqise befakwa ku mid kusiya ngale ababele jubane enqise ukuthiwa uyi-strike sibuyele eskini kanti usudlala ama juniors eSaints form 1 ibhora lezigele sawazi ibo Gifford amasalad awuqinisile ngoba by that time sibili mina safunde Gifford wakugcwela amakhiwa vele babegijimisi wokhile rugby
Mina ngakutshela enye into mina ngaphuma eGifford ngingadlalanga not even one game. Esikole? Hayi aphuthas. I'm sure. So eGifford awuzangu andlalanga just because nganisesaba ukuyangika. Indawo. Yakutshela ukuthi abangani bami engandlala boma juniors bona babufunda bo Milton. Ayiqinile phela eMilton. Milton ayijazi disk. Ayiqinile. Milton okola ama juniors awesenzile ayayilinda. Yabo. Mina eGifford ngasasiyithulo omunye uchomi. So sabona laba singadlala la. Siyabulawa ama results angibona vela usithi vele enqawulalela ku assembly so 6-1 8-1 what nazathi hayi lokho kwase bara kuna teacher okwazi ukuthi naliyadlala obakhotha abakwazi ukuthi naliyajaza lingakwazi ukunceda isigela okwakungela but kwawulamanye ama players kwampana babekwazi ukuthi thina siyadlala ibhola top level but thina vela azange isike sidlane nazi interest ukuthi hayi. All right. See who Zimbabwe says ikuqhatha khona uba serious ukuthi la under 14. Under 14 Zimbabwe says ikuqhatha khona seriousness yebhola serious ukuthi lapha under 14 ku Zimbabwe says kwaqala khona serious yebhola. Antsho wazi kudala kuba le shooters asesikhuluma iqiniso. Kwakunzima. Ngoba ngapha endlini ngapha kuyavele kabe kusehlula ukuthi vele bekubhadalela ifees. Shooters phela la lidura phela vele kuyedlula ifees. Ama shooters angaphunga ukuthola kanjalo. Uyawazi vele shooters la lidura. So ukuthi bekuthende shooters kwakunzima. Thina saba lela ke kwakulesinye sponsor othiwa ngiAvis. Ayisazi. Ese Castles. All right. Manager wama juniors wayengimanager khona ngale Avis. So ngiyasithengela onke ama shooters under 14 16 18. Lama tracksuit konke. Awe team. Ama juniors awudala phela awekhona ama tracksuit yawaza. Mina I think ngatholela wachiyayo because nizafika la mphambili lapha engiqhatha khona ukubona ukuthi hayi uBhujazi sengikhangelele ukuthi i-senior team. So under 14 Zimbabwe udlala labo ababana abanye aba breaker through okhula labo la ku first. Under 14 ngahlangana labo uGiftilungu junior. Thebe. Saqhaza sonke kuma juniors since engashift eKwayilinda. All right. Simon Sibanda. Makwe. Sasidlala sonke kuma under 14. Umlungisi Ndebele. Ngiyabona. Dumsani Dube. Dunga. Captain Dunga. Ubhudeka Choro malwa. Delete. Labo ababaningi then abanye ukuthi khona bacena sebephelele endleleni. Alright. But bona laba yo ama big names abacena sebedlala top level. Ku premier. Abaphelele endleleni awubona ukuthi but lo ngabe waqhubekela phambili waya ba blind. Omungamkhumbula babaningi ngoba wala afana bemakhokho okuthiwa ngoMaswera. La bacena sebephelele endleleni. Phela maningi ama player waza aphelele endleleni omuntu ngabe baba blind but maybe ncenye ukuthi ngesikhathi impela kwawuhanjwa Bhujazi. Ngesikhathi kwawula ama player. Kwawula ama players. So under 14 lapho seli serious wona vele usudlala emuva. Sendlala emuva mina vele sengithi center back. Ngaqhaza ngu right back. Ngaqala ngu right back but after 3-4 months kwasobuya ulo uSimon Sibanda ekwasadlala i-right back mina ngase ngihamba ngadlala isenta. Wahlwacha isenta. Mina ngase ngadlala isenta. Abangawazi uBhujazi wayikhaba ngazo zonke. Very good left and right. So graduation under 14, under 16, under 18. Lokhu kusenza uzange utshintshe. Azange ngitshintshe. Ngoba by that time sengikhumbula nje. Sorry to say that time. Akula sorry vele ku right. Ilokuzeni. Isense. Alapana yayisense sivile. Chawa chikwata. Ilokuzeni konke kwaku right, konke kwakumnandi, kwakule everything. So sa progress akuhla under 14. Bese mfunga ubuza kona ukuthi lina ukuze wabhezisa ama player lawa wabiza because ama big name players lawo included big name player because what ama wobulawa kwala ama team amangaka ay serious
because we only know of Islanders, Zimbabwe since back then. Amanye team angabuli. Why not? Because Islanders was most popular than Zimbabwe. Why not Islanders? Always we Saints. Enye popular kwakuyi-Eclis by that time. Oh, okay. Eclis ngale kubo White City ngale kubo number 1. Eclis ekhona Premier League. By that time ayiku Premier. Yabo Boyan. Yayingabo boy, oRamani. Oh. oRaman Gumbo. oRaman Gumbo laso Eclis. Raman phela ilokuzeni twayini Eclis ayile ama players amaningi. Olvis Chuyeshi bonke lawa yabona thina Tito Pakethi obani bonke basuka ku-Eclis thina history ethu ukuthi incane wazi Islander lisenze ukuthi izenza Eclis manje yayila ama players amaningi. So lapana sasuka khona pana sesiya kuma under 16. Then kuma under 16 kompana iko lapho esagcina kompana so sihlangana labo umzondi wamgatsa Oloyd Joe but kodwa bona babe phezulu kwethu mbijana. Okay. Ngoba nasazi ngama under 16 bona babe ku under 18. Still okay with development. Iloze kwaloko ku development anje abonda ukudala progression yangona yayi easy. Wasinxa usuka ku 14 uye ku 16 yabo aba ku 16 labana obabona sebe ku 18 ngababona lapha ku 18 ubabone sebe ku first so la wawubonti hamna lamnya lapha anjo yayi easy into yankona compared to Khathesi akusafana la Khathesi umfana uyadlala 213 50 sefika ku 17 anje kaso kuphelile yani team ukutwana ayisela enye team maybe ku division 2 ombe ku division 1. So le 14 16 18 as Kyle athi I breakthrough yakho ku first team wakuninda I breakthrough yami nambonani kwaungo 93 ngasengu under 18 sesidlali under 18 alapana sasesidlala into serious sibe sadlala ama under 18 yathi season ingakapheli kolapho esathathwa khona uGibson Omela wecoach first because thatha khona wathi sibuye ku first esebona ukuthi hayi talent likhona ku first team ngesikhathi waleso kulabo bani laba ku first team ngesikhathi sangikhona wakufiwa ku first team ngesikhathi wakufiwa bo 93 ngoba remember phela vele ngo 88 isenze ayithethe league alright so ngabo 89 so vele ay participate eAfrica anje ngabo 1991 vele ayilokhu big team ay big team nalapana sathi siya ku first labo umlungisi labo Dumi abasafica labo John Swanda Machingura Joseph Machingura Obeyisowa Stendi Mtasa David Swanda anjo ilokuzeni ngabo ngiqamba ama players ababe wini ileague ngo 88 but sabafica thina ku first kona ba balamukela njani because lina understand lana abafana abancane qala iloze mina ngathi konkona thina sabale la kanje ngoba konkanti sa progressa from ku team A1 so labo labana babe bezosibukela kuma juniors so sathi siwa ku first labo basiyamukela ngoba labo babe kwasilathi sizayamukela any generation yayibuya endilakanyisa iyamukela igeneration yangona so I progression yangona vele yayisimple yabo wafana ukuthi kongona u grade 2 ya grade 3 u grade 7 ya ku form 1 yayi easy vele lokho zene yangona ngikhale I-era 93 yikuqhatha khona udlala anti PSL ema teaming or ama team ayikhona because by then ibhola eZimbabwe wakufika isikhathi esikhulumayo because I remember 94 iZimbabwe national team ikakho eyadla khona iSouth Africa 4-1 by then
iZimbabwe ibhora lali kwenye level serious wapha amanye ama player wenzela just era ababukeli amabhence babe kwenze bebekwazi iera lama players ayikhona ngesikhathi sona lesa ayihlupha because we know ukuthi iZimbabwe Saints was one of the big teams not koBulawayo but eZimbabwe uyawazi ukuthi nxa ngitshela ivinda abafana bami ku chicken indaba lawe manager lawo unjani uyakhuluma kakhulu iplayer udala yazi wawuyibona nxa ihamba lapha eTharini uthi lo ngayibhora wawubona into leyiplayer itsayi la ngibona so la itsayi yabo itsayi so wawubona into alona umuntu webhora lo fitness and babethanda training phela ama player kudala passion abafana bakaThesi bale everything bale gym balani but babe ngafuni uhamba itsayi la ngibona khona phela yabele lincane so plus le bhora kaThesi phela futhi selibhadala ukedlawo udlala yes bezithi zabuza kona ukuthi okwenza abakhathesi bechiyane le era yenu yesikhathi sakudala kuyini ngombono wawo thina kudala qiniso sibili sasidlalela ipassion okwemali kwakucina kuvuya nje ukuthi angeke uphile vele nxa ungelamali but thina vele sadlala ibhora thina wawuhambe nge 6 months no salary ayikhona isalary iwinning bonus ama salary phela kudala kwakungela ninasadlala ibhora kwakungela ungadliwa 1 month nxa urenta ngokwakho bakuxotshe esilojini so zabeka shoot kongona ku 4 games lezana as a month uwine 1 or 2 kwenza ukuthi imali yangona uyebhadala kwini irent unfortunately imali yangona ayikwana ngesikhathi sangona yayikwana kanje but kodwa na vele sadlala ibhora vele la lingela salary odlalela winning bonus lingadliwa ngokwini so bensabembuzi yapana era uqalisa udlala ukuze uthi ama player ayidumile because alright uthi lawo ubona uthi ukhanyele uthi uDynamos maybe kulabo bani I think olabo wangi yabo yoma team ngesikhathi sakho ama player ayidumile ngesikhathi sana mphongo uqamba kuphela a few ababa Mercedes Sibanda Willard Khumalo bona labo Benjamin Konjera Adam Dlovu Peter Dlovu yayilenda le then ngabuya kusenzo kwalabo Innocent Rotsi Johnny Sibanda Joseph Machingura lokuze ngithiwa ngobani lapha Penel Makhobo yayichisile senzo Penel Makhobo ngubhuti bomnaka Henry kanje kwakulo Henry lo Penel Penel wayo Nkora and then lwana lawe then ngangako iGlees kwakulabo Boy Ndlovu Raman Gumbo labo bengakasuki bebeya ngako lokho Elvis Chuchuchu weshe ngapha ku Dynamos bo Caps ngako ku Dynamos kwakulabo Claudia Ziripai Vitalis Takawira Dr. Tawya Murewa ngaku Caps la kungayiqela ngaku Caps kabo labo Joe Mgabi yayiqinile phela eZimbabwe Alois Punjira ubani bani ngizama player oqamba ngayiwange kwalabo Nation Dube ufiwa ama team angona ayiqinile wonke alright siphenduke kuwe selu sense kulama player la waqamba uyabona nje these are senior guys and ngabantu abalamabizo omachingura ngabantu abalamabizo serious awethuki o first training yakho njengoba nje defender labo njengoba ukhuluma ngamataya uthi omambe bakona banamatanga abuko kutshela manga kwawusethusa abantu abana phela yazi angikwazi lapha eSouthern Africa ukuthi sohamba njani uqala ama player wonke la ayengama giant but kathesi sibuya kathesi ku 2001 wonke ama players wokuphunga bangu wonke sophunga babancane yakwazi ngesikhathi lesana sibili
ama players eZimbabwe ngaba bevuma sibili ukuthingwa sibili ukuthi beyemazweni alapha ngakusala ngama players la but awuthengwa manje ngesikhathi ukukhuma ikuhamba khona uPeter but kodwa ithiwa yini imarket yakhona engakavuleki proper kwangela ama agent uqala njo so ukuthi uhanjiswe i-team akwake bokunzima le team la yabe ngila mali anjalo but kade so easy kade ukuthi wona nxa ule agent la kula kwanza ukukhuluma le team ngalo uhambe kuma trials plaza kwakhathezi mina ngihlala nisiba lama debate amaningi labantu ngathi ngabona ama player ngendlela waqamba ngokulula ukuthi ku Caps kwalabo uJoe Mugabe kulabo bani khathezi we struggle ukuthi cause lina ngesikhathi sadlala na utshela isenze yakwazi egediye lo mzo ke lo matamba ke lo China la understand ngitshela ngeZimbabwe senze kulabo umlungisi kulabo dunga iziyasengi iCaps ngiqamba ngiyakwazi uyipika but awula social media kule newspaper kule radio kuphela but ngiyakwazi ukupika ungela phone but ngiyakwazi ukupika isense ngikwazi ukupika iHighland ngikwazi ukupika amaZulu ngikwazi ukupika iCaps ngikwazi ukupika iDynamos khathesi angikwanisi ukuthi mpike even yakho nizafika kimi angikwanisi ukuthi mpike iHighland angikwanisi ukuthi mpike iDynamos angikwanisi ukuthi mpike whichever team ekodi ngipike 1 to 11 wena ngokhaya wakho from these different areas kuyini okutshintshe kakhulu wenza ukuthi lama player ngkhona ngathi uyakhuluma ukuthi ama player ubone kuyini difference enza ukuthi ibhora lingasafika kakhulu emphakathini ngesikhathi senu even uhlezi edeni uli junior ngeke ngifuna ukuyabukela sibili even to ibhora linzima Zimbabwe sesivesa Highlanders kuyabukwazi kuyabe kufika kuyabe kunje so alaze zakukhuluma izinto ezizaqolisa umsebenzi asifuni ukuthi umsebenzi but alamzazama ukukhuluma okunyongani kuncane but isiqokoqele ukuthi siyakhe was it anyone who watches this interview athole something ukuthi sure uthi okay right eZimbabwe sisukela sabuya la ama difference akho was it sizama ukuthi sibuyele because iero ikhulumayo hayiphula ama players wakunzima lokuthi upike squad uyawazi wini kudala nje ibhora la free like for example nxa ngathi uhomela nje ama players babezidlalela ibhora laba balifunayo ocoach babephonga ubhika babezidlalela unlike ikhathesi ibhora la khathesi ligcwele too many instructions from a coach iplayer test nxa ngathi ya rage siba ipopotela ngcoach yabo unlike kudala wawubona kudala lokuzendaba oPointlovu umuntu ya reach 4-5 abantu wona athi ezokugcina nini la eBF ubona thwa ule player thwa take him on even 2 players so sesiyabheka ibhora selile pressure too much alisafana la kudala kwenziwa kuyinto be pressure imali esikhona o hayi imali ngoba wonke umuntu athi ufuna ama results anjabona athi wonke umuntu kade le team yabivela ku division 1 asungiqamba amabizo antsho siyangena sizaziqamba umuntu athi engena ku division 1 ngihamba be interview kuthiwa ngifuna ukuthatha lokho zenini ileague yena lana it's obvious vele sokuyi pressure from bo esuka engamuleni sihlisa kubo coach ngadi sihla kubo coach yabona kudala nasasikwazi team nxa ingena team 2 or 3 eswele level avoid relegation lana ngani ile banjani ukeep pressure ilozen ipressure bafanele but now mina mbona ngani is too much pressure eboring too much pressure nalani pressure la nxa ibe executive la executive bayilahlela obo coach kanje coach la bayilahlela kubani kuma players so end of the day akusela team enjani epasana ka 6-7 coach ongufuna ukuwina khabela phambili cross selikhudwa njalo alisachaza ayibhorela kona alisachaza bhorela ngeluchaza lama supporters asanjani ebhoreni asabuya awusabuye sokuthi ngcono
ngcono sisivukele English League abasabu isoxotsha ama supporters futhi khona ke and thina sakhula sasingela pressure mina I would not miss any match eZimbabwe Saints eBF sizi boys sihamba sibaningi and yiko kunye okwasenza kuthina sasa kwanza ukuthi sidlalisa ibhola influence yenu sibukela ukuthi into le yiyo le into le yachaza la sabale la liyana passion singama juniors ukuthi we want to play football kakhulu understand I remember mina iloze sorry sengubisele move wona ngafuna ubona ukuthi kudala ibhola lichaza kudala last 15 minutes kwakuvulwa amagate lapha abantu bengene mara wawufica abantu begcwele phandle befuna ubona last 15 minutes ngenxa ukuthi ibhola lalimnandi too much begcwele abantu phandle so bemele ukuthi umdala lona wamakhiyela wakuthiwa ngubani umdala weBF unkomo usewena unkomo akubuye nga bemele ukuthi umdala na engavula kuphela 15 minutes abantu bengene egroundini begcwale bebukele last 15 minutes kuphela just imagine but kathesi vele akusekho khona ke ngoba umuntu uyakwazi noma ngahambanga kuyafanana so gone are the days gone are the days but as in such of it ibhola lalimnandi yipi igame wena oyidlala ku Saints oyikhumbulayo lamanje even ulele ongakwazi ukuyichaza ukuthi lapha ngaspera lapha ama game la bengasenspira khona emaningi kakhulu yawazi but one inxe ngathi 1996 iZifa Cup ama semi-finals eBF sidlala leLangsha still sayicha 5-0 belisenze ngama 5 yengayi lapha nasadlala lapha wazi I cannot single out even one player but wawubona sibithi team halela move ibhola I remember I scored the last goal in S5 ngicabanga ungakakhulumi iheader zo hayi aladlali 1-2 nga overlap but that time wase ngu right back alright sandu kudlala ku first navele ngadlala nga eceleni then adlala eceleni basebe mbisele center mbona ngikhohle coach kwakungomela umela uhlalile ku Saints kakhulu yayi team yakhe awuhlalile ku Saints chayela ilangsha kwalabo bana ilangsha still ilangsha kwakulabo oPaul Gundani wabe khona that's a big name kwakul yayiqinile sibili ilangsha ngokuthiwa ngubani Luke Julikile wabe khona Luke Petros lo Petros Sibande yabona uPetros Sibande lo mzimo omncane babe ngiconfuse Luke Petros Petros Sibande babe khona bonke laba yayiqinile sibili lanje isikhathi sankhona man of the match but that time kwakungelo man of the match lokho ukuthiwa yabizwa after lokho yathiwa man of the match overcatches kwakungela lokho la ucela nginosutshele training coach awuye nguman of the match wami but lokho uthi kade siba unike cup but yabona difference yakho yakade the era vele sokuchila is line up yeSaints that day iZimbabwe Saints lidlalela ngisho line up yakho team ngoba wakungumzo umgatsa mina ku right back uMatamba nashe center nguLoyd Joyino wayese center futhi ngale kwakungu Innocent Rhodes oy enka bona ro David Sibanda and then lo Nkosana Gumbo uSancho lo Gidiza uMaro wayesekhona labo Chris Kawe mangale phambili labo Howard Mago oDumsani Dube omlungisi Ndebele what a team ayisenze khulu uyawazi nje awazi wazi ubabara uwazi kuwara bezi ayisenze yayiqinile yayikhala uphepha any major trophies kusephela uhlala isikhathi eside I think
one of the most loyal players. Ngoba i-first trophy to sasiwina konke ngama-Independence Cup, but then ngoba 96 ngibona nisawina i-Independence Cup, and then sasesidliwe inalezi fa cup esihamba final lesadliwa i-Dynamos 1-0. Hayi final yangona sakhutha National Sports Stadium. Alright. Kugcwele so akugcwele washotla uLloyd Mdasa selipheli ibhola. Thina sakhutha le penalty akwangaso mbona khuthumbeke uChris Kawema ake ungasodeni akwangasolanga lethu. So ama trophy nje wabuya le yini futhi kwathiwa yi-Champions of Champions yayikhumbula Champions of Champions ngibona nisiphenduka futhi yenga 98 kumbe 97 ilokuzeni yankona yayilef final yankona ile two leg final yankona sadlala eDynamos la I remember la sayidla 5-0 then ngale bayala ukubuya ngale National Sports i5 eBF asiwa so labonqo sokubamba uRuben I think yayikho la sabacha 5 sathi sesiya ngale base bayekela ukubuya. Then kulesinye isikhathi esasibuhlungu kanti anga national team ngizasemfika national team udlalile ngidlalile ngo2 games ngibizwa ngoHomela isafika kona la kulesikhathi iZimbabwe Sense long time dominator laba kobulawayo, then kwaba lesikhathi ama player athi asancane amaningi. I think isikhathi esangena okusesekukhona ugraduate umthulisa one of the senior that era kuyino okwayenza ukuthi because iZimbabwe Sense yayisabisa anyway lapha yahamba kuyino okwenza i-team enalana abantu be strike ugcina i-team uzothiwa usela team. I think ngokunye kwaqalisa ukuwa kweZimbabwe Sense yaze yagcina sengasekho alesana kwaba isikhathi esibuhlungu emuntwini wonke i-era leyana ngoba that time la mngalo ke nguSense yiko waqasa khona ukuhlupha indaba zemali. Unfortunately i-team yethu ayisela ama-stars kodwa waqasa khona ukuthengiso umzondiwa bese yakwaMazulu ogitiza bese yakwaMazulu. Abantu abaningi bahamba vele bachithi but yona zangu crossan hayi nangicrossanga mina ngahlala maybe for the next 2 years but for the next 2 years mina lo Chipo sagcina la sesuka Chipo tsotso wathi seyangumashwingo mina ngihamba ku Sporting Lions eHarare because uhlale from 93 up to anhlalile one of the most loyal abafana abancane kuningi abangawufunda mbonani ngokunye okufundisa abafana abancane kade ngizafika ku role osuyidlala kade. Alright, take me through a phrase yona lana from isense ngani isidilika indaba zaba issues zemali what not up to until uzusunya lapana iloko sendabana kwasokunzima laba ngoba yikho lapha ibhola leZimbabwe lapha yaseqalisa khona ukuba le change so we ama team la amacha la ile mali asingakhuluma so ngikuthi era khona izikhaza khona ngani zilokufanana bicha yiko wasobuya la ama team la le mali la emancane yiko wasobuya kuno oMazulu ama players siya Mazulu eHarare ko wasola bo Blackpool ama players siya bo Blackpool yiko ama players ayisemuva khona so abantu labo la ama players yaseqala uhamba thina sasala kusenza na by that time thina vele sasilokho esibancane konkani ukuthi abadala bebhora nje abathi achana kamfana wangu next year akuyalunga uthi next year usayine futhi udlala but ngohamba kwesikhathi la ugcina ubonti mina lami lapha sengi-overstay hlala manager uzenza kusensi mina sendlala ku league but it's more than 10 years. It's more than 10 years. Yiko lapho wagcina ngona sobuyo omthulisi maphosa labo umchumayeli moyo I remember isikhathi la sebebuya from ma juniors
that's afikaze abagcina latho ngo2 years ikho latho usuka kwethu nalaba graduate babafundisa ama ropes ePSC asabafundisa iculture team so speak about iculture team phela ngesikhathi zenu kulento eyayihlupha kakhulu I know wakuvamile ema teamini wonke uze kuthiwa ayisenzi ngomuthi ngoliqiniso ifuthi ukuthi aba team because lokuzwa even khathesi yathusizwa ama-player like enxe egoli uzotikomodisa ukuthi aku-Pirates wakufika ngomuthi sebekhona bekhuluma ukuthi into lena yayivele ikhona or it was just a myth ukuthi umuntu uyazibhilivele okwakhe abona ama-beliefs akudala lakathesi ukuchiyene besides eBoreni anje abona kuqala even isakhula thina ezindlini ngikhala bese sihlala khona kwangaqedwa umanzi phela kungathethelwanga anje ungathethelwanga like into zamadlozi yesintu isintu imizi yonke yayenza njalo so konkana la kuvele kwaku transforma vele ukuhambela seBoreni konkana ukuthi i-team le culture ayo othi vele inqali seyadlala kufuze lenze ABCD ama team onke ayenza that's why wafica kudala abanye sebengena ngelada eBoreni fencing sokufaka ilada sokuthi ayicanini abo abanye sebeya lebhobhujane sebekhuma ifence wakuyisikhathi sangona sokubelieve anje wabona and like athesi abantu abaningi vele sebachiya lezana izinto zakudala lezana zamadlozi sezokutethela nje sebebelieve kwezinye izinto futhi ezingasozethu lezana zazingezinto lezi zamakhiwa lezi so la konkana kwamakhiwa la konkana la ama team la sebelieve konkana la kusebenza khona ukya okwesikhiwo konkana okwesikhiwo so ikho ukukhona kathesi Zimbabwe senzi era siphelile so decide ukumove money spinning ama team la amancane sebeya sele cash Sporting Lions awazithi ku Sporting uhameni umnyaka uphi lo ku Sporting Lions bona ngombo 2001 asabazi 2002 2001 so siyathatha imali la yayikhona yayingekho ukuthi ibhora leZimbabwe yalinanzelela vele usuphelele ukuthi azubhodela kuyafanana esilongo udlala eZimbabwe kuyabukufanana so usuka wami nasensiya ku Sporting Lions ukuhlangana nayimi first guy labo Bulawayo ukuyadlalela iSporting Lions ingarelegatwa kona ba ungakalandeli odizi kwambana vele ingarelegatwa mina banthenga vele ku Zimbabwe since banthenga ku June almost 1 million yayinengi imali yankona yayinengi sinyaka uphi lo 2001 or 2002 yayinengi yaphuma sibili imali yankona la ngihambe eHarare afika ngayisurvive visa by that time ngenda bo Callisto Paso ngadlala labo Pasuwa all right Lloyd Mtasa uJoe Mgabe Sporting Lions yayiqinile hayi ayisabisa le ngama teammates ami oDarlington uphila angakubalela vele abantu bangibona vele kwangama veteran wodwa so Desi basebelandila bona osufuna and then next amna abavule indlela nje abafana bami boys and then next year bathi sebebuya oDesi oThabani oGumiso Blessing Gumiso and then the other year kucena sokubuya labo umthulisi Maphosa ku Sporting wona uhlale amenizi mina ngihlale 2 seasons yanje yaqina la isivini la yaqinisa disbandile lana ama director ngona labana basebethenga enye team othwa iReal Stars yayiku Division 1 all right thina sahamba labo Swese futhi ku D1 yankona all right but sapho ngudlala 1 year sasesa uthi wa retire kona ngani
mina khonapho ngangisasekhona khona after that after 3 years ngiseHarare kulapha ngadecide khona ukuthi asofuze ngiphenduke ekhaya Bheki koBulawayo phenduka Bheki koBulawayo kwengabuya khona kuNjube Sundowns. Oh, okay. Kubo ongozo wangabuyi Wideland. Mina ngathemba ukuthi Njube Sundowns bona basebewile Wideland. Alright. Wabuya labo Elson, wachala labo Elson. Mina ngafica Elson, labo Danisa, Pierre. Labo Efelukhu, Mefias wena. Ayisabisa phela Sundowns. uJohn Shambarume bangadlala lawo. Sundowns uhleli isikhathi ngalana. Sundowns ngihlale 2 years. Abantu bojasa udlalini. Ngihlale 2 years. Uchayile. Ngidlali ngeke ngacho. Ngichaye 2 years kuNjube Sundowns. Yikho kurelegatwa kwayo lapha yasidilika. Ngoba ithe sidilika ngombana ke sabo ya ku Chicken. Alright. Ekudivision 1 Chicken. Chicken wadlala uDiwane ngangena ku. Mina ku Chicken mina yimi ngangicaptain wangona. Mina ku Division 1. Engangihamba khona nje azinganziba ngicaptain. Kanti uza angikwazi into wangonto ukudlandela nje. Ozayekela njani futhi asona ngokuvela uyazi ukuthi akeze inkulu. So captain Zimbabwe Saints. Captain Sporting captain wahamba ku Stars of captain futhi wabuya ku Sundowns wabuya wabuya ku Chicken wabuya ku Chicken no captain futhi eze aveko ngazozekiza Sundowns it different ngama different eras but ama team onke la soqamba from since unyaka lokhu ijinje ibhora evolve njani ngombono wakho eZimbabwe from ama team isikhathi lesoqalisekiso lokhu buye ema teamini nala lokhu buye ema teamini nala into engayinanzelela nje mina ngangisuka ku community team eZimbabwe Saints ngaku Sporting Lions le team yayilama owners akhe I community team irana okuchiyene like ama team ama individuals anje wabona I community team for example nxa kungela mali wonke umuntu kala mali kakhulu yabo for example so like uyayilenda nxa kuthwani akula mali ayikho wonke umuntu kaholanga I community team unlike individual team uyabuya lapha neteam akula mali manje but ungabhoda ama players ayi 2 3 ngale sefika sesenzani sediza abona bambala so ama community teams sometimes abe njani a loyal to ama players yabo bakutshela khona lokho kukhona la uhlungene culture yangona eteam akula umuntu ozabhoda ngalo uthiwa ngona awena bamba lapha yabo iyavifela ngaphi na le yabo akula mali but la ama team la yethu la abantu la uthi ngona siyathi strainer kona bane grounding aba yi6 or 7 sebeholile but abanye abakwazi abakwazi thwala lingabatsheli inga leak information enjalo kuyenzani team that's why wona lana ama teams abantu putas sorry to say this ahlali isikhathi eside last ngendawo zona lezi uthi omunye yabhoda ngale alo ngumfana kamdala lo yabo yikho kwabulalayo ama community teams lama company teams ahlala lokho ekhona ngoba nxa imali nxa ingekho ayikho emuntwini wonke nxa ikhona emuntwini wonke so vele in a chill ibhora into elibulalayo kakhulu icash hayi lapha eZimbabwe lapha akhathesi kunzima kunzima like khathesi nxa ungakhangela amebhenqe singabuyela ku current division 1 lo kade dlala khathesi isizini lesikhathi ukuphela anje wabona like ngale kubo Northern Region ngale bekule competition just because of no demand ma team angona about maybe 6 or 7 teams ongade ufuna ukungenela something that's why I league yangona icini ihamba to the wire unlike ngako Southern Region ngapha anje uthi afica uthi thwa ngona 200 team o division 1
but umuntu kakwanisa ukuthenga ilunch yeplayer but esesona state awu ungakona suhlangana lo mfana lapha etown uyanga manager khona lapha sile game khona lapha sokusele 20 minutes igame iqalisa it's not provisional umfana kala mali yomchofu sithi ina mafana red card lapho yena eBoren but it's division 1 eish next to Premier League vele kade kunzima vele kunzima so msembuye udlaleni kwakho lapha sike sawuthatha kancane national team ngesikhathi ophiwe ngaso ngoHomela mina bake banzama la misibili ukuthi lami igame yami la ekadinga ni isithopa but athe kulama good players sesancengisa la to ngokhosafa amakhosafa games la 1 or 2 games so vele azombele hayi lesikhathi sangona vele kwaso lama foreign based amaningi so uphiwa inxa uthi umuntu enxa sokuphiwa but kodwa eBoren sabe sikwazi ukuthi hayi banengi abakhulela sabe sifanana uyakwazi yabo ukuthi but khona lokhu akusolwa eBoren uyakwazi so akunational team azango udlalisa ama game serious just ama course of azange ngidlala isikhathi eside usuku Sundowns 2 seasons isikhathi ohlabona konke inyawo seziyala hayi by that time ngangisakhona iko lapha engasuka ku Sundowns iko lapha esabuya khona ku Chicken sengenisa ngesikhathi sangibona thina suka ngale sasilabo Ohara uSG ngiyabona lami labo Beef coach Beef labo ngoba nabo umnyaka uphi lo Chicken nandizingeneni so 2009 kansungeneni ku Premier League awuthola information when Chicken ingene but silesikhathi eside bona is 20 so bona is 209 singena so 208 isikhathi bona is 209 because a project wakona ku D1 i project ku D1 so 210 bona niko lapha esangena ngena so it's just one season lahlela ingeza ku Premier League it's just one season sasangena ku enjani campaign lana kalo kuzini ali campaign lana yayirong anjabo nti by that time ilokuzena ngkhona i-competitive ngoba mina nxa remember lapha kwaso kulezi msensi ku D1 la yayifuna ukubuyela isensi kanje seziyehla ayifanga total yaqala ya relegate kwakulezi msensi layo yayisanda konkanti yena isenza yasanda ku relegate so anje azweli team nxa isanda ku relegate abifuna ukubuyela by that time futhi kwakule Red Stars la is D1 yayifuna ukubuyela kwawulabo Chicken labo efuna ukungena kwawulabo kuthiwa ngobani okhwela Tony la ifuna ukungena la babefuna kwawula but 5 or 6 teams zazo serious teams ngale kwawulabo osesawanga nje azwele wabehlezi benika competition so kwakule tough but thina ngeexperience yethu thina saphusha lana ilokuzeni ama young players laba sabaphusha sangena ku Premier League chain udlalisa ku Premier League nangadlali ku D1 ngasendlala 1 year ku Premier League okay Premier first year ku Premier League mbano coach all right singakafi uma structures elokuzeni team it difference now i team isuke ku Division 1 isisiya ku Premier League win ukuchinja from semi professional to professional setup wena ukhanyele ku Chicken inokwenza ukuthi ibe le staying izibe la khathi isibe ikhona lokho iqinile isuka ku Division 1 because sibona ama team amaningi Division 1 Premier League ihlale 2 years 1 year idliwe relegate idlive because ama team amaningi eZimbabwe ayafa
Division 1 ingene ku Premier League ence 1 year 2 years rele la ungakhayela ko Hackney amathi maningi amathi mangene ku Premier League so Division 1 efike ingene hlale 1 year sefina. Okay, all right. Anje wana nqali ku Division 1 ndabala belitshintshela nje uyabuza ukuthi asiyatshintshela kwazi kwezihlahla. Ukhubuza i-tweet yephu la echief. Alathi sasikuyenza bonga. Ilokuzendana asomanga liqiniswe vele ku D1 ukujintshelwa phansi kwesihlahla. Aba dressing room enqe out of 30 games enqe amebhila yazoza ka 6 ka 7. Eish. Lana manje vele abelitshintshele ebhasini. Cabanga usujele. Cabanga ukuthi thina bese ku Premier League. Kalezo utshintshele ebhasini ukukhiye ligedi yabo ngenza sesibuya ku Premier. Ku Premier League thina lapana ku Chicken Inn okwenza la namuhla blok ikhona i-executive yabo. Abaqambi manga ini anjabo. Bengakupromise wona la ama center amancane yiwa buyayo. But that time wakungu uLifa Ncube osengu president kade sowayengu chairman. All right. And then uJuda Chuma wayengu vice chairman nguyesengu chairman kade. Utawe ngara yengu SG lokho ngu SG. Lokho SG awara zehlala. So lokho kuyi executive yena liyana vele. Vision lokho. And abantu bangona abaqambi manga aba honest kongane ngikuchile ukuthi okuncane kona lokhu bengathi sawunika $10 win $10 yakho $10 awuncede ukuthi uqambela abafana manga ukuthi sawunika 300 ingekho iyahamba umfana yewina lapha semelele $300 yakhe njo that's why la namhla vele iwin yona ichicken ini vele lokho injani ikhona utani bangona ba honest. So isingathi ukuthi ama structures la ehlala sikhuluma ukuthi ama team amaningi ala ama properties ku Chicken Inn structure is solid. Sikhona. Sikhona structure. So 2010 Premier League with i Chicken Inn la ususiza ukuthi mzimba ngo 2010 andisasikhochwa Beef. Beef kolapha wabuya khona Adam Dlovu wasoba assistant. And then uDumsani Inyoni lokuze waba kaSicephe ngoyengu team manager. So sadlala Sicephe by the way ngovusa Nyoni. Uvusa Nyoni. Ababe awazi. Siyafundisa at the same time sinjani. Sikhayela imbali. So lapana sadlala ama results maybe asahambanga kuhle. Premier League. Sesiku Premier first year. Yiko kwaxoxwa khona ubani? Uphilana. Uphilana. Yiko kwasala khona uAdam. Wahlwazi thatha intamo. Beyisolve rest in peace. Sorry Buddhas with the late. So uBuddhas wathi sengu head coach lapha. Mina yami ngasensele ngiyi one of the senior players. Yiki lapha esasala ngani lapha na siyamncedisa lapha ukwenza ukuthi team imove njani forward ngoba samncedisa lapha isizini yasiyaphila. After season siphelile uBuddhas wasesithi ubani uChina sengifuna ukusebenza la enga yikohle ku technical all right. Mina lami ngase ngabonda hayi inyawo vele lapha by that time I was 36 years inyawo sabvuma lami ngasinga. So prepare njani Buddhas because 1 minute uyadlala 1 minute ku technical prepare njani life after football because sesinazi ukuthi ungachecka crop of players wona abaningi wadlala nawo ibahluphile into leyokuthi uphume ground after football isichayile sokuzima sesizwe izitori eziningi ezihlukene wena lokhu fresh everything clean phela abantu ba khayela uqhaza udlala 90 bani singakabali junior but now put us lokhu fresh clean healthy life uprepare njani senzele lapha senzele abafana abancane abadlalayo khathesi because kunzima ukuthi ubone umuntu i-top player asifuna uqamba amabizo but bakhona esibabonayo i-top player umbamanye bahamba emazweni sebuya lapha sethwele nzima. Alright interview le sincedise kakhulu le
othi njelo program labana asebeza phela laba eBorena nje vele ethiwa uyaphela uyaphela whether ilike it or not uzaphela lesikhathi lapho phela khona mina ngananzelela mina nasendabo 32 or 33 years khombana ngisadlala komba ngangihamba kumakhosi ngisadlala kombana ngasenda ama pages amaphepha amaphepha sadlala komba echickenini komba sendlala komba wayinika imali komba ngiyenza amakhosi the time in Chia mina under 36 years mina ngasendlo level 4 coaching certificate sendo level 1 level 2 level 3 sengiqedile wonke amalokuzini ama levels of coaching wonke by that time ngasengiqedile so kwaba easy ukuthi ngingene so I advise lama players ukuthi laba olokuzini obruba ukuthi la nxa usuphela la yenza something noma ungasobhora nje anything okumbuza ufuna ukufundela something wobudlala kampani ulokuze something after 2 years yakwazi ukuthi mina nxa semphelile sengithatha certificate sami lesa kumbe ngisokukanika laba senze kanjani sengenza something akona kumelele uzuphele dudu because kubuhlungu ukuthi azakwazi ukuthi nyabe semfanisa wona phela sithayisane ngeyidela lapha phansi athi China awutshintshanga kunze uyaze umuntu ebungazama ukuthi umfanise Barucho mlungu ayimbone newspaper ethi nguye lo ethi nguye but ayisunguye understand so ncedisa bhudazi abantu bebewazi ukuthi belungisele especially abasadlalayo besile problem laba ama mistakes enzake labanye abafowethu laba abasadlalayo kathi sanceda laba abasadlalayo laba bazama ukuprepare before nxa ungakapheli nxa ubona ukuthi usuphela komba nxa ufuna uba ngicoach usuzama ukuncengisa amaphepha ngone kusesemasinya nxa ufuna uba umakanika usuzama ukuncengisa into zangkhona kwenza ukuthi nxa uphela lapha nxa uphela la usuyeqele kwenye indawo because ibhora ku easy futhi ibhora abantu babekwazi babekwazi so konka nxa abantu nxa bekwazi konka uthatha advantage kunye okuyi advantage nje wazi ebhore uyanga suhlanganisa ayi khona kubuhlungu abanengi kakhulu kubuhlungu abanengi kakhulu and lina ungakhayela lidlale imali engaka ade kungela mali engakabi ningi kakhulu abafade kungela signing on isadlala cabanga anje ubona kathesi abafana kathesi one season mebhengqenye kuyaphuma ngama 1000 okuthile but thina sadlala kwa it was nothing kungela zero kwakungela lutho sibili ezinto lezi na into enhlupha ngebhora isikhathi senu bonke umuntu ebesithi kwangela but isikhathi ole bhora eli serious ayipassion yangonela abantu abakudala is too much khathi sikule mali yonke but akula bhora khathi besikhuluma last episode besikhuluma amasoka star lana aphumileyo la hayi bhuda zonya kudala phela vele wawukwazi thayilo isoka star wedwa ikhalenda nxa iphuma kula muntu ocomplain uhamba uphela kuyakhetha Harare babehamba kuphela but yawukwazi ukuthi hayi lo sekhalendini exactly lo kakwa but manje kathesi la uyayizwa kokuyethuka usubona efonini yiyo sibili le anebhenqe kule inye maybe ezaphuma ngo6 ayinqile ifake le uzothiwa yiyo yena le so blind akebe sokunisa siyazakhuluma abathiphi lamancane angenayo because bengikhuluma sithi area yankhona ngani yafana nesikhathi wona siya ku Sporting Lions so zingani zilekhisha ama team la ngani avuka ngani kuyahlala isikhathi kuphenduka so kuphendukile into yakhona this yabo sokubuyi akupheli kule Scotland Northern region angani kuyafiwa imali ngani bathatha wonke umuntu kube la lihambile le chicken ne Simba bhora la ingenile yethethi ilokuzeni ichampionship idifference yakhona then la khathesi nxa ukukhangela nokuyizinto kwakhona endlela okwenzakala ngayo emathimini lamancane sezakhuluma ukuthi ahlala isikhathi abuya ehambe kunceda ngani ebhoreni okubulala ngani ibhora because kulento eziningi ezikhulunywa khathesi yalenda baye boycott ngeSimba khathesi Scotland la ingene enzima ngani kuyakhulukhulunywa kuyini ungayenziwa ukhayela amathimona la ngana abe le mali nengaphampa ngapha bathatha abafana but ngokuya kwesikhathi uzabona into zakona zihlale kuyadilika futhi anje abonana lana into yena lana
engakutshela yena ama-community teams lama company teams banjani ahlala isikhathi just because ukuthi okuncane kona lokho ababe kuthembisa abafana ebabanika khona la amatsha le mali la ala budget kuyenzwa anything kuphela kungabuya kona pana namuhla ngama dokusini igame le 1000 to 500 anjabo so after 1 year ena lona mbumnikazi lo wasenanzelela nyalimala la imali le iphela la ayisebenzise one season kwama ama team ebhenqe nge4 seasons sesefuna ukwehlisa iscale next year abantu sebejayelile leziya sebechapha abafana abana sebebalika futhi sebedinga omunye futhi oza njani oza phamba oza mina eyami advice engawanika yona abantu izandla vele njani azilingani vele la nxa le mali la uzafuna ukuthi ulokhu but abazama ukuthi labo bebe njani abazama ukonkhona labo be stay to their budget la alright ngoba lokano ukuthi ndisukile idlalela 8000 next week isiye ku 1000 next week yiko kwenza begcine sebengasekho eboreni but ebafaneni kusharp awukho sharp sukhayela uthola laba babengekho kuliyani team bekhanyele bephandle kuyaliphakamisa ibhora o kuyalibulana anjabona khona lokho kuyabulala ama players in terms of anjabona akusela mfana ole teammate hathi for example kathesi bona la ama players abe khona ona la next year ku Scotland ngama players abazodinga imali anje akusela umuntu onjani odlalela ibeach ukudakula nangu eScotland akula yabo bonke bazodinga imali so vele ingapheli imali la awaboni akusafana la kudala thina sasidlalelana ibeach that is why we stayed isikhathi eside ku Zimbabwe now I understand yiko ubulela ibhora kuyalibulala proper ukuliqeda tu just imagine ngaba lama team ona la yi6 7 ukuthi vele afana bafuna imali la ibhora langona vele liseko liyafa total khathesi lokhu chicken still loyal as ever still what's your role mina khathesi ku chicken ini welfare manager taking care of the players ngikhelta ama players ami bukama ground ama players ami abala ama problems camp nxa se camping vele zonke izinto mina vele ngani nya organize uze uhambe vele into yonke manager lokhu ke sesigijigijima lapha on the ground ukuthi into zihambe hayi for ngeloyalty I think one of the most akula balutshwana ngabacabanga ngabakhumbula from the top of my head ukuthi umuntu lehlala more than 10 years eseteamini e1 I think kuba it rubs off to ama players ngoba ngakhayela ku chickenini kulama player ungacheka uMatawu la udlala amenizi and I think the structure se chicken vele sona si sharp for ama players emephenci yini asingezi ukufaka emphakathini but behind the scenes ayiwazi lina labelele voice ukuthi eteamini abafana asibayenzele so abafana ngoba ungacheka ku chickenini umuntu angena ku chickenini wehlala isikhathi eside wehlala ikonsi into ze companies zabe zile order butas ezile order wona la unqa ngabagcina right la bayagcina mina ngichaza experience lina like elifakayo ku chicken because wena wathes kwalutshwana izinto ngabe ungazazi ngeplayer ukuthi iplayer kumele ligcine njani like you are saying ukuthi welfare manager ungacheka ama players amaningi hamba ku chicken they become loyal if I can put it like that so sengubona ukuthi kuhle kuvele izinto zakona ziphuma kini yini make sure ukuthi izinto zihamba sharp awusozuzothwa chicken nawo besizwa this season uzothwa iDynamos bakustrike ekhaya ngicabanga iteam enkulu nje iDynamos like
anjabona thina echicken na anjabona ona nxa uyiplayer asozohlala kuform yabo kulesikhathi sokudla iform yathi omunye umfana ngombani yabe sefuna ukuhamba sithi hayi mafana ebhoreni antsha wazi vele kunjani la uya njani kuzaba right ehlala umfana la yabe sebona so siba right it traps of mana ngubisele ngesikhathi usadlala because ubudlala emuva uqamba ama players amanye atrick amaningi kakhulu okuthiwa uyamsaba okwathi namhla sisegamini sidlala la omsaba umbevela kula mntu omsaba wena because lebo ngiyakwazi bakhona abanye bathi awuchayini yakhawa wena uthi because i-area yakho phela isikhathi obuya khona Zenzo play uthi strike uthi umuntu ngenxa yesikhayile uthi awuchayina lo I most feared strike like ama strikers awudala like wadlala against ibona noto sungikhumbuza even uZenzo uZenzo navele sasimakana from singamanda 14 yena kwayilenda mina kusenzi so i-rivalry lena ngiyakudala vele wawuhlala wawuhlala ukuhluphana but ama strikers akudala i-rage kona lokho kutsho ukuthi sibili nxa use camping la wawusithi nxa ulele sibili uzothola dlala eDynamo uzothola kulo Vitalista Kawira hayi vele la lokho discuss ukuthi nxa engakuya kuye kona lapho lami ngizasondela ngengakurage mina ngiseni ngoba wawazi ukuthi hayi kuyafiwa wawazi kuyafiwa awudlalele wawazi kuyafiwa compare Khathesi sikhathi sikhulume ngecurrent Khathesi sikhulume nge-Aaron usadlala Khathesi nge-Aaron uzungumanager ukhangele nje uthi lesi striker kuyafiwa lesi ngikhumbuza oVitalis balabo ngikhumbuza ukhona yini kumbe sokuyilokhana ukuthi mina nxa ngikhangela from team yethu Silo Musa uBrian Musa yabona Brian Musa on a good day ungamfaka nje ama players akudala kungani uthi uyathanda ukurage la igijima lebhola ayinjalo ama players akudala so akwamanye ama team nje la cause anti my team ihamba la uyabukhona uyabona ukuthi kule player la like njalo oBrichirinda ama good player yabo wonke amfana lo ule future hayi amboni ukuthi kukhona okunye okusaselele singawu edela ngaphandle nxa kulokunye ubona ukuthi kukhona okunye okusilela esingaku edela esingaxoxanga ngakho khona la mina ngiyathaba ngokumbiza lapha let's hope in future andizabiza obro bami avela angadlala labo bebuye labo bekhulume labo awuqhathi amasayidi abo istory la maybe nqebe ngamotivate abafana abancane ngoba iqiniswa ama players amaningi labo abadlala Khathesi 80 to 90% abasibukela ngathi hayi abasibukela ngavele nxa umtshela usoyabe bonda amdala lo la uyawuma seqalisile apathi mina ke mbona ama players amncane se training yazi mina ngimbatshe ngithi ibhola likhachwa njani bemangala ngithi i-drive faka la ibhola ngichaye so ibhola ihambe sibili bemangala bethi manager ngithi wena lokhu sekufunda kuma juniors lo sokufunda kudala lo nase inyinto i-junior police eyini yakudala la Khathesi ngoba i-breed yama players asafanana akusafanana yini ngabo coach bama juniors because ono coach ngomkoma Juju la mthe ngiqasa udlala ibhola mbatholile umkoma Juju abadala laba Khathesi nxa into yakhangela i-junior police I cannot pinpoint and say angikwazi ukuthi uhamba njani but I cannot pinpoint and say kule junior police serious into engiyithanda kulama player nje abo umkhokheli anomkhokheli uvula i-team yakhe lani izepho at least yabona ukuthi into ayitholileyo uyazama ukuthi ayifake bafana sokukalutshwana ngezinye zezinto kumbe kukhona okunye okunanzelelayo njengoba wena usungumanager nje sama players onanzela ukuthi thina ngesikhathi sidlala ama juniors bekuso Khathesi ama juniors mepence ikho sengasa produce quality ama player
maybe mna one thing maybe siyenza mina ngubona kwami embona ngani as produce quality just because of uyabona kudala Butas o coach ansoli labo coach laba kudala yazi kudala ufica thina ngesikhathi sethu inxa ufica si 25 eground anje wonke umuntu lebhora lakhe kuzathiwa iwin iskill wonke umuntu uzayichaya ibhora lakhe anje but kathesi uzahamba wenye team laba uzafica kule bhora eli1 kula mabhora ayi2 kule bhora eli1 Raila befuna ucoach yenze abafana abakwanisa ukumisa ibhora abafana bayi35 eground one ball so yipi quality ozayisusa khona ba yipi Butas kufuna ubafundisa control and pass oyenza nge one ball abantu abayi35 akuphumi vele uyacinga lokhuza 6 hours phela lokhu yenza one drill akuphumi so mina lapha into engicela lapha kulabo abantu abalama junior teams equipment amabhora but kale simele ngabe kulula comparing to kudala kuyini owenza kube nzima ema team but on a serious note akula ama juniors are serious akula phela equipment yangu khona lokho engikutsho anje ubona kathi uzaba ufuna ufaka amakhono uthi uyafuna ufaka amakhono abafana kangene lebhora emakhono echiyalwana lana ebela akula into zangibona akula mebhangwazi ukuthi mina ke ngibone sibila ama team amaningi okumbenza yabukela hayi akula mabhora bona ngani biggest lokho zene nale kulobunzima amboni ukuthi singathola equality yama player from much because ama generations lamanye sizwa ngesikhathi uzotha ngesikhathi senze ngubona into esengitshela abafana no but serious ama generations asemuve olama players serious khathesi lina kugcwele ama chance anje bona thesi nxa ungathatha abafana beacademy anje usuthatha labafana labo kuthwale ijunior team kule total difference enkulu kakhulu abafana beacademy babekwazi ukucontrol ibhora belipasi why ngoba lo amabhora unkumnyelo omnye belebhora lakhe bayamfundisa but le ijunior team le yabele 2 amabhora le abafana bakwanisa ukumisa ibhora laba ba-academy uyabona kathi siphela njengabo khama billiard omsona laba yakhanya ukuthi academy laba wabelo duvilati abo babe lamabhora ubusuthatha thina ama players thina esakhulela la uma junior teams asikwanisa ukumisa ibhora izinto ziyashoda awu into yakhona lokho ikhona la kathisi ikhona igcwele vile usiphola leli quality yebhora le ayabulala kakhulu akusela that and le bhora anje aboni kathesi elokuzeni nethwa eSouth Africa sebe ahead lathi ngebhora sebesidlule whether I like it or not sebesidlule by far anje bona thesi nxa ungabuza umuntu kathesi on the street la yawutsho uthini egoli ngale akula bhora wathi ngamanga eSouth Africa ba ahead uvu even ama results asibonisa ngoba bona konke lokhu balakho phe bathola abafana bepasana ibhora thina singahambe eground kule one bhora abafana bayi singayenzani mebhenqenye angwazi mebhenqenye singadinga mo sponsors abantu bebeke ebhoreni mo sponsors abantu bengabuye ebhoreni mebhenqenye besithengela amabhora kwenza ukuthi si improve yini equality yethu yebhora bese ngikhohle into bese ngifuna ukuvala lo yisithi China libizele libuyanga bese ngavala ishow yabuza ithi niklele ivela cause libizele laduba ukuthi wagcina usiyazo abasebenza wathi ngosikhumbuza bezili China yabo libizele lisithe siqale sisho labantu kulobhudo wamothiwa nguVicent wayesidlalisa ibhola lapha eMalawi ngoya nibizele naleni vele lisuka from uButas anje akwazi kudala wawulama bioscope eStandi Square eMcDonald ngale sasikhamba siyabukela ama kung fu o Bruce Lee obani likho kwabuya khona ibizolo libuya njani
angikwazi kumbe by that time ingxa yamehlo yami engayinqanqane njengayishayina lase lahlala ilizwe lahlala no I understand kuba yile laduma phela wonke umuntu wathi wazi ukuthi China hayi put us hayi sibonga thina as we've heard from the legend himself China ngebizo le-ID Sikhumbuzo Banda. Thank you so much Putas. Thanks brother. Thank you for watching. I hope abantu bebukele especially former players laba current players they've learned one or two things ukuthi how to prepare yourself xa usadlala ulungiselele ukuthi njani ibhola seliphelile wenza njani. Now Putas is a perfect example, still fresh, clean, serious Putas, still fresh, clean, healthy life, is still giving back to ibhola to phambili. Thank you for watching.